Maundu ma kurumbuiya marĩa maturigicĩirie na muno hari uhandi wa miti ni undu na ciana nini iria iri mathukuru-ini ma muthingi mabati gukorwo magithomithio niguo makore moi. Ritana riri rirutitwo ni gikundi kia Heart of Green gigitongorio ni Muikariri giti wakio Moses Muya riria marekinyitie thukuru-ini wa muthingi wa wiyumĩrĩria kaunti-ini ya Laikipia, akiuga hari kaunti inyanya iria megukorwo magicera o mwana angihanda muti umwe giki ni kionereria kiega. Kila mwanafunzi atakuwa akijua umuhimu ya miti, na ndio maana tunatumia wanafunzi kwa hii mambo ya miti. Muya ugite marongoreirie kuneana mbegu cia miti milioni 6 ihinda-ini riri kuraura iria ikuhandwo ni Arutwo. Tumeleta miti ya zaidi ya miti 600. Tunataka kila mwanafunzi awe na adopt a tree, awe anachunga hiyo mti. Alafu mwisho wa mwaka tarudi tu hapa tukuja tuwapee zawadi yule mwanafunzi mwenye atakuwa ametunza mti vizuri zaidi. Ni muhimu sana kwa maisha yetu, na pia tunataka kuelimisha watoto wajue umuhimu wa masomo na waweze kupata mfano mwema. Mimi kama mwanafunzi wa shule hii na nilisomea katika shule hii, nafurahi sana kurudi. Munini wa gavana wa Laikipia John Mwaniki ni anyitete itacokia riri mbaru, akiuga hari bata kaunti ciothe ihĩmbĩrie itacokia riri na oho kuiga kigina gia gukinyaniria mutaratara uyu. Shikandao wa serikali, wale wa shirika ambazo zio za serikali, watu binafsi, na sana sana pia vile wanafunzi ambao wako shuleni. Shule zetu katika taifa letu ni kitu mzuri tukitumia wale wanafunzi wako shule wajumuisha katika hali ya upandaji wa miti. Francis Mugoria ni muruto wa hau kabere kuma thukuru-ini uyu, augite matacoketie ikinya riri niguo guteithĩrĩria ciana iria iri thukuru na oho kumonia bata wa gwĩkĩrĩra mathomo. Ngĩribotera Kameme TV mohoro gĩtaũ, niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũri.